lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC yaxa thwi kusuka Studio 12 Auckland Park eJoni. You are untruthful. Commissioner Madlanga ikanakana vumbhoni bya phorisa nkulu ra le magondzweni eGauteng Samuel Mashaba. Vaaki va swidakana swa jumpers eCleveland va ha ri ku chaveni endzhaku ka nhlaselo ra vumbirhi. Despite the lose, guys, mimoya hina ile hansi swinene, but Bafana we remain, Bafana we go. Kasi ka mitlangu vaseketeri va ri ku hlura ka Bafana eka ntlangu wo sungula eMexico a hi makumu ya xipano. Va ka hina entsako nakambe ku tlhela hlangana ka mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 ha kumeka ni le ka channel ya mahungu ya SABC le haye eka vuhaxi bya DTT. Riperile hi sungula ePitori laha ntshamo Commissioner Madlanga wu nga ha mahlweni no konanisa nhloko ya maphorisa ya le magondzweni eGauteng Samuel Mashaba. Ntshamo wu langute vuenti eka timeseji telefonini exikarhi ka Mashaba na Tumelo Nku. Commissioner Madlanga yi thoriwe hi President ku lavisisa vukungundzwani exiphoriseni xa tiko. Tumelo Nku loyi u ri ku va a lulamisela kumbe a lulamisa matleketlelo ya swidzidziharisi leswi nga fika hi xikepe eKwaZulu-Natal kutani swi rhwariwa hi lori swi ta eArdenton eJoni. Mashaba na yena tanihi phorisa nkulu ra le magondzweni eGauteng u hehliwa hi ku tisa leswaku tindlela ta lori le a yi rhwale swidzidziharisi leswiya ti basa. Hambiswiritano ntshamo wo ri Mashaba u endla onge yena na Nku a va n'wi tiva na rero ku ve kahlekahle a va tirhisana ngopfu. You are untruthful because you see that all these chats between you and Mr. Nku, and this is a point that was made by Commissioner Baloyi yesterday, you see that these countless chats between you and Mr. Nku show a picture that's totally different to what you told us, which is that he was just your informer. That's why you purport not to recall any of these chats or the content of these chats. Commission yi tlhele humesa vumbhoni lebyi kombaka ku Nku loyi wa munghana wa yena Mashaba a fambisa swidzidziharisi kambe Mashaba a nga lavi ku hlamula nchumu eka sweswo. Kasi Commissioner Manisisi Baloyi a n'wi byela ematihlweni xidzi leswaku i phorisa ra xigevenga. The last impression that I'm left with at the end of your evidence is that you are part of a criminal network that is engaged in the various activities that we have discussed. I stop there. You can comment if you wish. You have said you would like to comment, and I would like to hear your comment. Thank you, Commissioners. Engaging with people like you have taught me that as a human being, you need to be careful who you deal with. You also need to learn more of, let me say, your work. And then, well, because of maybe that was said about me, might end up maybe give an impression that I am this wrong person. And I want to say to you, Commissioners, I am not that bad, or I'm not bad like how people perceive.
N'wamabindzu wo kanakanisa wa le Northwest Brown Mokgotsi u ta boheka ku yima mavhiki mambirhi a ha ri exitokisini loko a yimele ku twa loko a ta pfumeleriwa ku endla xikombelo xa bail hi vuntshwa kumbe Mokgotsi a tlhele khoto ya Joni namuntlha endzhaku a leriwa bail vhiki leri nga hundza. Matloti ya yena va ri sweswi va na vuxokoxoko byintshwa lebyi a va nga ri na byona eka xikombelo xa bail lexo sungula. Nandzu u hundzeriwe eka siku ra namuntlha ku va mfumo wu kota ku hlamusela muhehliwa hi dokete ya yena. Sweswi Gqwetha Brown Mokgotsi u lava nkarhi wun'wana. U lava ku ri khoto yi yingisela xikombelo xa vona xa vumbirhi xa bail. Matter has been set down today for a disclosure. The state has prepared a CD, and the state is handing over the CD to the defense, which is the disclosure of the docket and as well as the charge sheet. The instructions that we hold this morning, Your Worship, is that the matter be transferred back to the bail court. The instruction that we hold, Your Worship, is that we intend on bringing a bail on new facts. We have this week presented those particular new facts to the state. Mhaka yintshwa I ku tiyisisa vuxokoxoko bya laha Mokgotsi a tshamaka kona. Yes, I can agree that he's very frustrated and he believes that he's entitled to bail. It's rather unfortunate that I did not have too much time to engage with him, but you can see from, when you look at him that he's not satisfied. I believe that he has a right to his freedom, and bail, it's a right, and he is actually he can't wait for the 22nd of June so that we can actually proceed with this particular bail application. Mokgotsi u langutana na milandzu yo sivela voko ra nawu. Mfumo wu hehla leswaku Mokgotsi u mangale nandzu wa vuxisi wa leswaku u lava ku dlawa kasi ku ri yena n'winyi a nga endla ku swi komba onge u lava ku dlayiwa. Mokgotsi u hehliwa hi ku balasela movha wa yena. U tlhela a hehliwa hi nandzu u kumeka a ri ni xibalesa lexi nga riki enawini. Ku hemba a hlambanyile no balasela endhawini ya vaaki. Nandzu u hundzeriwe eka siku ra vu-22 n'hweti ya Khotavuxika. Un'wana wa lava nga pona mhangu yo balesela eCleveland vuxemi bya Joni u ri a nge rivali loko ntlawa wa vanuna lava khome swibalesa swikulu va langutene na yena exikandzeni. Sikwayi wo huma eLesotho u ri yena na buti wa yena va vuye va humela ehandle ka mukhukhu wa vona endzhaku ko twa swibalesa swi buluka hi wavumbirhi navusiku. U baleseriwe ku hlaya laha a nga lamulela hi makwavo loyi a nga kota ku n'wi koka a n'wi tumbeta. 12 wa vanhu va dlayiwile eka mhangu ya kona. Vadlayi lava nga fika hi xibazana va tele na nhova. Vaaki va ri swibalesa leswi nga tirhisiwa ku hlasela swi ve na mpfumawulo lowu va nga se tshamaka va wu twa. Ku balesela swi siye vaaki na ku chava lokukulu. Lezi bhamuzi yethusa mfowethu. Kubuhlungu kahle kahle ukuthi uyabona unengane ezincane. Uzwe isibhamu sikhala muva kwendlu. Lento iyesithusa and ikhandela ingane zethu kuthiwa yini i-trauma. Uyayibona lonto. So angazi ukuthi ugovernment engenze njani ukuze asise. Un'wana loyi a nga na ku chava u poneri a hlamile. U ri yena na buti wakwe a va tilulamisela ku ya eku etleleni loko va twa swibalesa ekusuhi. Hikwalaho ko lava ku vona va humele ehandle. U ri kona laha a nga kotlana na mubaleseri hi mahlo. U n'wi hlamusela tanihi wanuna wa tihanyi loyi a nga n'wi balesela kambirhi enengeni. Ku kule fela ha thunya dilla. Na ku thunya dilla ke nako e re tswang ha re tswa ha ke hlella ka ntle ke mo ikopana le batho ba thunya. Nne ga ke a baleya ka go se ba nthuntse. Na ke la ka khona gore ke baleya ba fihle ba mpatentse ke thuntse vana. Sikoi u ri leswi a nga swi vona hi mahlo yakwe swa chavisa nakona a nge pfuki a swi rivarile. Loko va mavhengeleni vakamberi va le ka ndzawulo ya mintirho va nghena ehansi va tirha. Tshama na yena. Langute mahungu ya SABC ku tlhela languta hungu leri nga rhanga ntshamo khomixini ya madlanga ePitori namuntlha wu byele nhloko ya maphorisa le magondzweni eGauteng leswaku
a nga na ntiyiso. Chief Samuel Mashava a ya mahlweni ni ka vumbhoni kambe u ri Mashava u endla onge kambe ntshamo wu ri Mashava u endla onge yena na Tumelenkulu ya vuriwa ku va swidzidziharisi a va ngo tivana rero ku ve kahle a va tirhisana ngopfu. Commissioner Manisesi Baloyi u n'wi byele xidzi ematihlweni ku i phorisa ra xigevenga. Tiofisi ta mimfumo ya swivongo to hambanahambana kumbe tihosi ta mimfumo ya swivongo to hambanahambana eLimpopo ti le na nhlengeletano na xandla xa President Paul Mashatile ePolokwane. Mashatile hi yena mutshamaxitulu wa xipano xa vaholobye lexi langutaka ka timhaka ta vandhavezitha. U ri xo sungula i ku hetisa buku leyi nga ta va makombandlela eka swa vuhosi ku katsa na miholo ya vona. Mashatile u sungule hi ku lemuka nkoka wa tihosi laha tikweni. Tihosi va lava leswaku nawu wa vulawuri bya mafambiselo ya vuhosi wu hatla wu khimetiwa. The handbook for traditional and Khoisan leadership was adopted by MINMEC last year, but it still awaits full concurrence by all provinces. Limpopo has already begun implementing its provisions as we speak, providing tools of trade and administrative support to many of our traditional leaders, if not all. This progress must inspire other provinces to follow suit so that the handbook becomes a national standard of dignity and empowerment. Mashatile u ri mfumo wu fanele ku gimeta milandzu ya ku vangisana ka huvo hi xihatla. Xifundzankulu xa Limpopo ntsena xi na 115 wa swiphiqo swa vuhosi etikhoto. Limpopo has established investigative committees and continues to process recognitions, document genealogies, and resolve succession matters. This is vital work, for it ensures that leadership is legitimate, respected, and rooted in custom. This is very important because, as the Premier was saying to us earlier, I think she repeated it here, that let's try and get out of courts as much as we can. And that will happen if our dispute resolution mechanisms are working. Tihosi na varhangeri va maKhoisan va boxe swo tala hi nkarhi wa nkanerisano. Exifundzeninkulu Limpopo va beriwe mandla eka ku tiyisisa vuhlayiseki hi tinguva to yimba. Vakamberi va ndzawulo ya mintirho va kume ku tlula 40 wa vahlampfa lava nga riki nawini eka tifeme to hambana ePitori. Feme yin'wana ya yin'wana yi kumeke yi nga ri na maphepha yo endla bindzu. Vafambisi vanharhu va khomiwile. Vakamberi va ndzawulo va nghene efemeni leyi yo phutsela mirhi ya le tikhemisi ePretoria West. Va ri xikongomelo a ku ri ku kambela leswaku vatirhi va le femeni va landzelela milawu ya tiko na loko feme yi va tsarisile ka UIF na Compensation Fund. Kambe va hetelele va kume leswaku ku thoriwe vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini. Vahlampfa va ve va khomiwa. Loko vakamberi va nghena eka feme ya vumbirhi va lo vona vatirhi va huma va tsutsuma. Ndzawulo ya mintirho yi ri ku thola vahlampfa lava nga riki na maphephe a hi ku tlula nawu ntsena kambe i ku tirhisa vahlampfa va hakeriwa mali le hansi hikwalaho ka xiyimo xa vona xa ku va laha tikweni swi nga ri nawini. Ndzawulo yi ri vakamberi va ta hangalaka na tiko hinkwaro. We find that they are employing quite a number of illegal foreign immigrants, and a number of them were not at the workplace when we arrived. They were going to arrive at 10, and we arrived earlier on before they arrived. But obviously, I think you saw, we've already arrested 4 full vans, which probably might be about 40 illegal foreign immigrants that we are processing right now. And that is the biggest problem, because with the challenge of unemployment in our country, but further to that, with the challenges that we see of crime and everything, but we are unable even to get checks from such people who are illegal in the country because they don't have bank accounts, they are not registered with funds, with SARS. So it becomes a huge problem. They are exploited, they are not paid what is due to them, they are using them to work long hours. So it's a high level of non-compliance.
Holobye wa Mfumo ya Miganga eLimpopo Basikopo Makamu u humese xileriso xo tshinya eka lava nga ta ba tingoma leti nga riki nawini. Holobye Makamu u ri lava nga ta honisa va ta pfaleriwa tingoma ti tlhela ti khomiwa kumbe va biwa tingoma va tlhela va khomiwa. Leswi ta endzhaku loko mfumo wa Limpopo u bakanya kwalomu ka 200 wa swikombelo swa ku ba tingoma exifundzeninkulu. Kasi ku yisa mahlweni hungu leri emoyeni sweswi na vona Holobye Basikopo Makamu. Holobye Makamu, xana hi swihi swivangelo leswi endlaku ku swikombelo swin'wanyana swi feyila? Riperi riperile ka va voni va hina va huma Xitsonga. Mi nge ni kombisa ku loko tinguva leti sungula hi kume swikombelo swo ringana almost 1000 laha vanhu Ndabezitha va kombela ku ba tingoma, kambe ku na swo ringana 186 leswi swi nga aleriwa. Swin'wana swa swivangelo swa ku aleriwa i ku va vanhu Ndabezitha va apply ku ba tingoma etindhawini leti to ka ti nga ri ta vona, sweswo nawu a wu swi pfumeleli. Kambe van'wani mi nga ya mahlweni. Kambe van'wani mi kuma ku hi lava va apulayaku va ri na tin'anga kumbe vamayini lavo ka va nga ri na ntokoto. Loko hi langusa hi kuma ku a hi na history ya ku munhu loyi i tshama bangoma, sweswo swi endla ku hi kombisa ku a hi nge pfumeli ku munhu yaloye a sungula a ta dyondza hi vana va hina hi ku wu lava ndhavuko lowu, kambe vutomi bya vana byi na nkoka ku tlula ndhavuko. So Holobye, vatswari vona va swi tivisa kwini ku ngoma yo karhi a yi le nawini? Mi nge ni kombisa ku sweswi hi swindle swi antswa swinene. Hi humese gazete leyi nga na tingoma leti ni ti vulaka ta 771 ti ri karhi leti nga pfumeleriwa ku va kona. So mutswari wun'wana na wun'wana i na vutihlamuleri bya ku kamba ka gazete leyi na le ka website ya department ya hina ya mfumo ya muganga. Tingoma hinkwato leti nga pfumeleriwa ku biwa ti kona ta kombisa, ende laha vanhu va yisaka vana va vona a va make sure ku na ti-consent form kumbe papila ro pfumelela leri ri humaka mutswari kumbe loyi a nga ringanela ku hlayisa n'wana wo karhi. Vanhu Ndabezitha va nge pfumeleli vana a nghena tingomeni va ri hava ti-consent form leti. Hi swi tiyisisini swinene ka workshop leyi nga va na yona. Holobye, xana loko ku ri van'wanyana va ngungumela hambiloko swikombelo swa vona swi ferini va ngungumela va ba tingoma, mi swi tivisa kwini ku na tingoma ta muxaka lowu, or mi yimela ku va na rifu ku sungula kumbe ku va na swiphiqo swo karhi ku ri kona mi tivaka hi tona? I nge ni kombisa ku hi na vanhu lava va nga ku languteleni ngoma wihi biwa xihundla. Loko yo va xihundla swi vula ku yi ta pfumala vanhu. Leswi humelelaka i ku loko hi twa ku na ngoma endhawini yo karhi ha kambisisa ku hi yin'wana ya leti ti nga pfumeleriwa kumbe a yi pfumeleriwangi na. Xikan'wekan'we endzhaku ka sweswo hi rhumela maphorisa, hi rhumela vanhu lava monitoraka vo huma ka department ku kombisa ku hi nyikeni permit leyi mi nga na yona. Loko permit yi nga ri kona hi ve hi pfala hi khoma vanhu. Ni vulavula sweswi vanhu vo ringana 5 se va khomiwile lava va ringeta ku ba tingoma swi nga fanelanga, hi ku a ha ha leti. Loko hi fika hi kuma a ha ku tsaleli papila hi ku hlamusela hi ku hi hlamuserini, ho teka munhu ya n'wi pfalela ivi lava va NPA va sungula ku n'wi prosecutor ku komba ku ku na xigwebo xo karhi ku ya hi leswi na wu vulaka swona. Kambe hi ku komisa Holobye, xana i yini lexi endlaka ku vanhu va ya mahlweni va ba tingoma va nga ri leti nga riki nawini va nga chavi ngopfungopfu exifundzeninkulu? I makwanga a ku na nchumu xo tlula kwalaho. Vanhu va lava ku endla mali hi ndlela leyo ka yi nga fanelangiki. Vanhu va ha ri hava ndzhuti, va lava ku tlanga hi vutomi bya vanhu, va lava ku ringeta swilo leswi ka swi nga fanelanga swi ringetiwa hi ku ndlala na yona yi nghenini etindhawini leti hi nga ka tona. Munhu un'wana na un'wana va teka xin'wana na xin'wana va lava ku ringeta ku tindlela mali. Hi yo mhaka a ha ri na ku vulavurisana na vona hi voka sure ku maphorisa ma fika hi ku a va ringanelangi ku ba tingoma. I Holobye Basikopo Makamu, Holobye wa Mfumo ya Muganga exifundzeninkulu xa Limpopo. Hi khensa ngopfu nkarhi wa n'wina. Randi ya tiko yi vevukele pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Xava dolara 16.28 cents, mpondo 21.82, euro 18.84, kasi pula ya tiko akala na Botswana 1.14 cents. Minkavelo ka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla namuntlha.
nsuku i $4,205 a ounce, platinum i $1,705 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi i $107.60 emphongolo yi ri yin'we. Tiko ri tlele moya wo tsana tolo endzhaku ka loko xipano xa rixaka eka ntlangu wo pfula mphikizano wa misava eMexico City, Mexico xi ta va xi hluriwile. Bafana va biwe timbirhi eka tandza hi varhurheri Mexico. Mudzaberi Hugo Bruce wa pfumela leswaku xipano xakwe a xi wu vonangi ntlangu tolo, kambe u tsakisa hi ku tiyimisela ka vatlangi naswona wa tshemba leswaku xipano xi ta tirha ku antswa eka mitlangu yimbirhi leyi taka. Hi le tlhelo vaseketeri van'wana va sola mudzaberi hi mhaka yo tlanga tlangelo ro siva endzhaku a tshika ku hlasela hikuva vatlangi vo hlasela i na vona benceni, kambe van'wana vaseketeri va tshemba leswaku Bafana va ta tirha kahle. A hi tlanga tolo na xipano xa Mexico ona la estadium a Mexico City. Mbuyelo a wu vuyangi hi ndlela leyi a hi swi languterise xiswona, but another wise man by the name of Dr. Pitso Mosimane once said, it is not over until the first lady sing. Nta mtsundzuxa hi 2022 Qatar World Cup Argentina yi luzini eka xipano xa South Arabia, kambe luzi liya a yi va sivelangi leswaku va hlula xidlodlo xa misava xa 2010 xa 2022 FIFA World Cup. Ni ri na hina Afrika-Dzonga a hi ku hela ka misava leswi nga endleka tolo. Ni ri ha ya emahlweni, it is not over up until the first leg sing, it is still possible. Vanhu va ka hina a hi sapoteni xipano xa Afrika-Dzonga kusuka eka tindhawu hinkwato ta ku hambanahambana leti hi nga le ka tona. Lava va dyi vahlampfi va ri a candle loses nothing by lighting another candle, instead it makes the room to be more brighter. A hi sapoteni xipano xa Afrika-Dzonga, ha ri na ntlangu lowu nga ta wu tlanga na Czech Republic, 3 points ku hi kuma laha na mi byela leswaku ha progressa ku ya ka ti-knockout stages. Matsonga va ka hina ma-Afrika-Dzonga, it has never been easy like it is now. It is possible, we can do it. Go Bafana, go! Papa Wawa un'wana wa vaseketeri va Bafana lava nga kwale eMexico, kasi hi ndlela leyi mahungu lama mkhomiwa ka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele mutirhikulori i ti akeni Mkhalane u ta hetisela xipiko xa maxele. Vito ra mina i Musa Mabunda. riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape, kasi na kwala Western Cape nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi ri kwala ka 30 wa ti-percent, kasi loko hi langutisa kwala xikarhi ka tiko kona ku langutele mapapa lama nga ta va ma ri kona, kasi mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni. Loko u langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo Mpumalanga yi rhelela yi fika kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kha yi ri kwala ka 30 wa ti-percent, kasi na kwala xikarhi ka tiko kona mapapa ma ta va ma kha ma ya emahlweni. A hi langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na magandlati ya matimba kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape, kasi loko hi langutisa kwala Eastern Cape nakona ku langutele moya wa matimba lowu nga ta va wu ri kona, kasi mundzuku nakona magandlati ya ta va ya kha ya emahlweni kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape. A langutise leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng, kona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela Pretoria 24, kasi loko langutisa kwala Johannesburg na va kha famba ka 23 wa ti-degrees. Loko langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo kona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku kufumela eka tindhawu tin'wana, ku kufumela Musina Thoyano nakona ku kufumela, kasi loko langutisa kwala Giyani Maphata Blinkwater Dzumeri, kasi na kwala ka Home hi nga rivali na kwala Botsweni nakona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku kufumela
Phalaborwa ku kufumela nakona kwala dorobeni ra Polokwane kasi loko langutisa exifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi nakona ku langutele maxelo langa ta va kha ku titimela ka tindhawu tin'wana Skukuza 24 kasi Mbombela yona ta va kha famba ka 20 kasi Emilo kona ku ta va kha ku titimela famba ka 18 wa ti-degrees kasi loko langutisa exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele maxelo langa ta va kha ku titimela Pietermaritzburg kasi loko langutisa kwala Durban kona ku ta va kha ku kufumela famba ka 20 wa ti-degrees loko langutisa exifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi kona ku ta va kha ku titimela Mthatha kasi loko langutisa ka dorobeni ra Gqeberha kona ku ta va kha ku titimela famba ka 15 wa ti-degrees loko langutisa ka exifundzeninkulu xa Western Cape nakona ku langutele maxelo langa ta va kha ku titimela George kasi loko langutisa Motso Bay nakona ku titimela loko langutisa kwala dorobeni ra Cape Town nakona ku ta va kha ku titimela kwala ka 16 wa ti-degrees kasi loko langutisa Northern Cape nakona ku langutele maxelo langa ta va kha ku titimela Springbok Upington 22 kasi na ku Kurumani nakona ku ta va kha ku titimela famba ka 21 wa ti-degrees loko langutisa ka exifundzeninkulu xa Free State kasi nakona ku langutele maxelo langa ta va kha ku titimela Bloemfontein kasi loko kwala Welkom nakona ku ta va kha ku titimela famba ka 21 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala exifundzeninkulu xa Northwest kasi nakona ku langutele maxelo loko langutisa Rustenburg yona yi ta va yi 24 kasi Mahikeng yi ta va yi 23 kasi Itasca nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 25 wa ti-degrees kasi loko ku ri maxelo na mina Ntombi ya ka Mkhalani riperile.